Langaro. Nearest la. Ataydi. Wahidurdi. Wahidur laktribo. Khanau yamna isa nungaite. Kolom kai sakna. Kolom kai sakna jano. Kolom kai jano. Kolom the V tak tu jana. Kolom hurute pai yum to. Kolom je. Oh lala. Kana hasulan sidi hana kolom ni. Ay kolom. Kenapa ya? Kolom. Okay. Larissa di yaudi Larissa di kai chakraba. Larissa laktribo. Oh. Camouflage way. Amuba leishanbada u phangdi. Okay, adu dise ai noida ai lan bam lai gare ngana. Ngarang aina lan bam lai gare. Ozana lan bai tar. Sinba lan ba. Ngarang question do aina lan boy lam. Kano ngasi jibo kano nasai Larissa ga to nasai di kano taro modai na good morning ga yang ngantana hai ga dai na do ma laktre ke dorai. Adagi boy now jina kai chakra jana hangde. Boy now jana to lakitra. Warim lige. Aziki aseng thoki wari ni ko si wari jide. Ngai li judi aseng thok tab jawe. Ado si di aseng thoki wari ni. Nupa ma satra ma. Angka di kai haijade ba. Mapa di angka lauba angka yam haiba nupa ni mapa di. Ado ma di angka yam haijade ba. Ado ma kai do gya kanda. Ma je moi college university ka matam jida mes lawe ba. Mes di kai haijaba nate. Aza hajigi ma je nongma thienga ba school. Class thienga ba mai professor mi class. Aza mana lakanda whiteboard ta question ani lerma ba. Ado mana khali asma je ikai ba thienga la nga sidi oza nga ni khol ni tumne lukthar leiramne. Adi as whiteboard ti question ni je homework wer ma lena. Homework ni sinjala ba. Aduga adugi no mi today moi vacation ju tha du ne ba. Ya ko tha mani vacation tha du ne tha ahum. Ado ma je question to sila laga as assignment ni homework ni assignment ne na homework ne na ma khan gram ni ko. Aduga mana hole question de. Question de hole homework ne kara kan da pikat tu ne ga. Hole ga mana question ahum mung ne. Hole ga mana submit to ne question de. Moi professor da. Ado professor ne kai har kya kan da. Nga ye ko kai na nang si question hole ju kamai to ino nga ye ko. Aduga last da mana holi do hauji bau matam du bau da hot pa kanamta na ngamdri ba unsolvable way ba Einstein gi matam ni ko du matam ja Einstein ge power lay ne du matam du Einstein ga hot tri ba hot pa ngamdri ba adu mo question way la ma adu mayam no hot pa sungam ngamgi da question do satra mana hot ki ba sometimes I bet di kaino jina ado motivation ne ba haidi
ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯤ ꯍꯣꯠꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯦꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯉꯩꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯅꯕꯨ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯅꯕꯨ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯁ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯜꯂ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯠꯄꯁꯨ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯪꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯪꯅ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯃꯀꯥꯟꯗꯀꯣ $1 million ꯂꯩꯕ $1 million ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯀꯣ $1 million ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯖꯔꯣ ꯑꯩ ꯅꯦꯠꯇ ꯊꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ $1 million ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ $1 million in rupees lupa kaya tagi yang jiko lupa yang tu karor tarit orang ni ama tara cha lising tara lak tara karor karor tarit ni pan ni sang ni ado asi ka tang phangne ai ban lei ban ate yar ko asi ka tang phangne ai ban lei ban ate kai dor ba karor tarit lai gare dana ado asidi kano hojiki millennium problem mesa problem khar lei problem tarit nipan muk lei riba hojib ju hot pangam dre problem ni ko hojib ju hot pangam de problem hojib ju karam tan hot pangam dre problem millennium problem khar mayam tara muk le mi moi millennium institute problems millennium institute hot pangam da problem ni mayam nei ko adu moina tara muk tang khangal pane ba moi institution jina yare ko millennium institute jina adu han problem ngoi joi mamin khara ke noi ju thijin bai noi net to ro go thijin bai karam problem no na kaino karbiram ko smaina oops aham point kare conjecture noi mes te am pamja bu satra yaw dar de si wari jili bi bani ko point kare conjecture ani subada Fermat's last theorem ko ahum subada se Riemann hypothesis adu ma'am lai gare adagi Maxwell equation ai kaure ko ma'am jam gimne adu da kharadi hot gare sigi kaino hot gare Fermat's last theorem jo hot gare nupa ni na yare ko William Wills kaino mai bane Wills Andrew Wills have nupa da hot gare simde adu ma $1 million fangi ne $1 million fangu do adu khang na te kor price ya match pu pam jaba mi institution mayam lei ri pitri da adu mayam no price pi ni ada kaino na fangi paisa mayam do den phang du ne kaino da na akoi ye mirabai na fangi paisa mayam do den phang du ne yare ko ai na adu na sports cha khare sports da extraordinary way by the pitri ki ma kok thongak pani pitri second darak pani aduna pi do ko india gi mayam na ado sidi akoigi sidi haujubaw karam tar hot ngam dream ne kaino jidi chahi goding gi thoi ko kano web lifting de wera boxing de wera kaino to was the gold medal bronze olympic da phang was the olympic silli khuding gi thokane yarba adu di kaino ga akoi match ka yang di it is not a big deal moi du di adum sport to silli khuding gi dum karan na phang dui leiram ne yar ko gyan dar pai na ja adubu akhoi sidi sahi chama leirasu hot pangam dram ado sahi kya gi matong inong na hot khimni ko sahi kun thagi mamang da Fermat's last theorem jo hot khiba Andrew Wills sai nu pajina yare go mana
ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨ $1 million ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ $1 million ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯀ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ 미론 그야 하고라주 헛방 감지네 머망이들 렘버 프로블em 같더네요 아도 시자 헛방 감바 이제 그노 프루브 또바마 시 헛방 감 시가 이제 헛방 감들이 하지 그이노 시기 프로블em 이제 프로블em 때리 니판 모니고 헛방 감들이 하지 그이노 시 프로블em 이제 하우주 바우다 까남들 헛방 감들이 하이다디 그마이도 보노 하이간다 시 프로블em 이제 프루브 피바마 프루브 피바 하이다디 춤마간다 프루브 피바 야래고 아도 능 먹할라니도 헛배 하이바 시제 ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯄꯤꯌꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯎꯠꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯪ ꯐꯪꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ $1 million ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯥꯜꯂꯒꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯪꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯀꯅꯥꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯖꯦꯛꯆꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯨꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯖꯦꯛꯆꯔ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯗ $1 million ꯁꯦ ꯃꯥ ꯄꯤꯗꯣꯔꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯗꯣꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯁ ꯃꯁꯝꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯛꯄ ꯁꯪꯗꯉꯩ ꯍꯣꯠꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐꯨꯖꯨ ꯃꯥꯖꯨꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯅꯥꯟꯅꯤ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯀꯣꯛꯀ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯠꯂꯤ ꯃꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯖꯦꯛꯆꯔꯁꯦ ꯍꯣꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ $1 million ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯠꯁ ꯍꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯦ ꯈꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯪꯀꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯗꯅ ꯍꯣꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯅꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯦꯃꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯃꯟ ꯍꯥꯏꯄꯣꯊꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯥꯏꯃꯟ ꯍꯥꯏꯄꯣꯊꯦꯁꯤꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯔꯥꯏꯃꯟ ꯍꯥꯏꯄꯣꯊꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯕ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯠꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯀꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯣꯠꯀꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯔꯗꯪꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ 10 ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯂꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ 2 ꯊꯦꯇꯥ ꯂꯩꯔꯦꯅ pen mode sin 3 theta sira sin 2 theta leirena equals to cos 2 theta oiramdreba cos 3 theta oi leirme adugi oi leirme ko adugine I'm sorry si question ni noi jadi am holaning bani aduna nang kano cos 3 theta gi formula palane sin 2 theta leirena equals to cos 3 theta ibane अदुइदादी cos 3 theta की formula तो पालानी sin 2 theta की twice sin theta cos theta नहीं दना equals to cos 3 theta की formula तो क्या था ये बा आइना गाना ये बता 4 cos cube theta minus 3 cos theta था ये बता यार को ऐसी तो और क्या तो बोले आइना सोई बनी को आइना सोई बनी सी जिम दे हो लगे
aduga adu si question je am phajab question ni ko si question je dum NDA da adum lai thok lai sin tor si question dum hangi ko question je hangi je game dan te if sin 2 theta ki value ga cos 3 theta ki value ga mana tar ba then ke dor ba find mana puthwai je what is the value of sin theta ki value puthwai bane mana hangi je yare ko sin theta ki value ji kya ta ni hai bane siani ko adu nang na hangi question ji game tan te ba kari hang mane ha kan da si sin 2 theta le ko adu cos 3 theta ji kai ga mana ba sin pi by 2 minus 3 theta ga mana draw sin pi by 2 minus 3 theta di cos 3 theta ga mana ko sin ka thana ra ga 2 theta equals to pi by 2 minus 3 theta ta re adu equals to si 3 theta som lakta di 5 theta equals to pi by 3 ta re theta value ji kya ta ba pi by 2 ni pi by 3 chale jang adu theta ki value ji pi by 10 ta re pi by 10 the pi is 180 ni 180 by 10 hai tar di 18 hai bane yare ko aduna akhoi da puthwai je kem tan te sin 18 degree je kya ta ge hang bane ngarang iduna akhoi na tarai iduna sin 10 degree ra 15 degree ra kenum da amne ngarang iduna ado series ne ke dor ba adi ngarang aina cos 2 theta na hara ka na di sin 2 theta 10 theta ra 10 degree ra kenum da amne ko pi by 16 la 8 la pi by 8 la ba yar ko akhoi da puthwai je kai ne ba sin 18 ki value puthwai ba sam mane ba ado akhoi kamai dor hot kan isine sin 18 nice de laite 18 ai better de kai kai ne pi by 10 ai ba sin pi by 10 ki value ki de akhoi hauji ba to khang dre do kamai dor putho kan isine yar ko ado aji puthok je kamai dor putho yang eng je answer da now the pyramid is sin 2 theta pyramid equals to cos 3 theta hai bani adu formula to pa laga twice sin theta cos theta le re yam isam ba yam tien bang kan ni ko adu cos nu yam sang ne khalang mani itin tin ba kan ni ai phola kyang je cos 3 theta value is 4 cos cube theta minus 3 cos theta are ko adu itadi nang siragi 2 sin theta le re adu ga cos theta siragi nang gamal lau ya re cos theta gamal lau ya re cos theta gamal lau ta de 4 cos square theta are ko minus 3 ta re are ko cos gamal lau ta de si cos ka thana ya re ade 2 sin theta ta re equals to cd 4 cos square ai ka ke samana ke 1 minus sin square theta ka samane yare ko minus 3 adu dar si kya dar ba 2 sin theta equals to 4 dar hai si bracket huai dar minus 4 sin square theta minus 3 abne adu dar di 4 sin square theta som da lei som da product dar plus 4 sin square theta dar hai adu ga si ki plus 2 sin theta dar hai yani ko si bo adu ga si anga ni lei je sira 4 ai bam ga sira minus 3 ai bam ga are ko 4 ai bam ga kari ga minus 3 ai bam ga khai dong na de kya dar hai 1 dar hai 1 da som puthok dar di minus 1 equals to 0 sibu kyan tai ko adu itar di cd kaino ai ka nang na smine x le slow putting hoi ai angka je sin jaw re ba sin je mangan na bai sin theta ki muta x lo kya sin theta equals to x sin theta equals to x once lo itar di nangi equation je kari won gira ni nangi equation ja kai wala king je ko nangi equation ja 4x square plus 2x minus 1 equals to 0 si yani ko nang x to si won gare al si di quadratic equation ne nang quadratic equation di quadratic formula sin nang class 10 da tam gare quadratic formula sin na ga nang x ki value kya ta ba nang x ki value do quadratic formula minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a nang tam gi do adu sin na ga minus b ai di b di 2 ni adu minus 2 ta re plus minus root over b square di 2 square b square di 2 square minus 4 into a di kya ta ba 4 c di kya ta ba c di minus 1 ko c ki value di minus 1 ni minus 1
by twice 2 into a 4 yare ko adu itari x value kya darba minus 2 plus minus root over si manung ji kya da yeng ji ko 4 square di kya da 4 square di 4 yare ko 4 sorry 2 square di kya da 4 minus 4 into 4 is 16 yare ko adu si minus ga si hani mamang minus phugai nar plus da gare yare ko adu itari si kya da 20 da 4 plus 16 is 20 da ko 20 is nang na LC kaino ta utar di prime factorization da utar di 2 na 2 10 are 20 2 5 adu itar di 20 ai kana sa mana kya kan da 2 square into 5 da re yare ko 2 square into 5 2 square into 5 da 20 asi kyan da re ko by 2 into 4 makha di 2 into 4 ni da na adu itar di na husik se minus 2 yare ko aduga plus minus CD 2 square opposite 2 0 root kakthana mapan thokla ni ado root ki makhada 5 t square out dam lehugini ko by 2 into 4 yare ko adai di nang mathak se kam lo yare mathak se 2 kam lo yare mathak se 2 kam lo tar di mathak ta 2 ani yawe ko 2 kam lo tar di minus 1 le more ni plus minus root over 5 to 2 kam lo thok tar di 2 into 4 ado itari makhagi 2 ga mathagi ku 2 kakthana yare adu itari nang x value je kya tarba si daure minus 1 plus minus root over 5 by 4 hai better di x value je ani phang ya bane ba x value je amana kana minus 1 plus root over 5 by 4 hai ba ma yare ko sini ahan baduna or amana kana minus 1 minus root over 5 by 4 ai plus minus lai to amana plus amana minus yare ko adu itari sigi value ani ja aina hoje se thamak tardi se thamak ko therefore x equals to si minus ni mamang da minus 1 ni mamang da leib jai nuai te ba aduna si root over 5 minus 1 na thamba ga sugai te by 4 minus 1 na kon thang pa or amajna ka dor ba na minus kam law thok da di root over 5 plus 1 by 4 da hore aduna x value do ani phang ya ba root over 5 minus 1 by 4 ai ba ma minus root over 5 plus 1 by 4 ai ba ma adu yaw bring ji ani ji marak ta ma yaw ma di yare option da ji to kari ba x equals to root over 5 minus 1 by 4 or minus root over 5 plus 1 by 4 ai ba yare ko ai di option do yeng je ba ni som da sin do re je de na option yeng sele to option number b je chu me ko b je root over 5 minus 1 by 4 som gi yawm dre ka sugai de ama sum de asi ama je hai tan id x sin theta gi value je sin theta gi value je ani ne ba hai bi sin theta I be theta ba sin 18 gi value je ani ne ba amana root over 5 minus 1 by 4 amana minus root over 5 plus 1 by 4 hai bane adu da khoi si boi lo ne kai noi ka ma pyramid je asim ko tha option me am raksta ma thang yawm me root over 5 minus 1 by 4 Gyan darbo aduna sin 18 ki value je root over 5 minus 1 by 4 gyan darbo ta darbo tharo angka di sam sam bang ka ni ko hayeng de no chapter by do ne khanaw nam ne ya de hello kai le oh oh tame Shannon Mazda college ti phai moi di emission do ta na di tawna gram khoi nga ngai emission hojik tawbudi loina gram ne do hojik tawri jara khangde
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯁꯤꯡ ꯇꯝꯃꯦ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟ ꯑꯦꯟꯃꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯞꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯐꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯟ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅꯦ ꯁꯦꯟ ꯑꯦꯟꯃꯟꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟ ꯃꯦꯔꯤꯅꯦ ꯃꯦꯔꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯤꯅ ꯂꯧ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯂꯩꯌꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯪꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯉꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥ ꯍꯣꯏ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯜꯂꯣꯀꯣ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯇ ꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯁ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯤꯒꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯜꯂꯛꯑꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯩꯗꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯤꯔꯒꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯦꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯏꯟ ꯊꯦꯇꯥꯅꯦ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ 5 - 1/4 ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯠꯁꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯊꯦꯇꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟ 18ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯏꯟ 18ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ 5/4 ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯏꯔꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯇꯨ ꯊꯥꯎꯖꯟ 9ꯗ ꯍꯪꯕꯅꯤ if sin square x minus cos square x equals to p sin square x minus cos square x ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ p ꯇꯥ ꯇꯥꯔꯕ then ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯀꯣꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯏꯅꯤꯀꯣ then which one of the following is the best value of p ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ aꯗ p equals to 1 bꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯎꯀꯣ p equals to 0 ꯁꯤꯗ dꯗ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯌꯦꯡꯖꯦꯁꯦ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯅꯪꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯕꯣꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯌꯧꯔꯖꯥꯠꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯣꯏꯅꯥꯎ ꯍꯟꯇꯛ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯣ
मान है sin square x minus cos square x की value जे कहीं p तारदी which one of the following is the best value of p है मखा द p की value घर p को अहम द p की value 1 p की value 0 p की value जे modulus लो कांद 1 दी चावी p की value जे modulus लो कांद 1 दी p अदुना p की value मयाम मरक सिदा सिदा p रिबा मयाम मरक सिदा ख्वाइदे best way दुई जे करम बनो सिने हदि p की value जे मखा जे करम बनो सिने अदु p आई जे कनानो है कांदा sin square minus cos square द गी फोल निको दारा को फोल निको नोई कोक सिना बाहि बर येंगिने सी क्वेश्चन जे खितंग कइनो तो क्वेश्चन निको खितंग कोक येंग थोपो क्वेश्चन आइते हेदा न साइ दुमाइना होलागा तारक क्वेश्चन नते को मखा पिरामिड द पखो तो होला तारक क्वेश्चन नते सिना खितंग कोक येंग थोप पाइता कोक येंग थोपना लुबना ते इराइ लाइ पोनी नोई मरक दो होप नंबर दु याव कने ग्रुप तो थागना राने द नोई टेस्ट की लाइ पाबा हुनर बनो को क्वेश्चन तरुक हंगानी क्वेश्चन ममदा मा का मा हम की चांग पुरानी सी क्वेश्चन के शुरू बने थे को सी क्वेश्चन जे नोय कमाई तो टेकल दोगे तो नहीं येंग दुई जे अइन हांदे ताइ जे नोय ज्ञान तारब्रा येंग थोक्तुनी लंचेन बा वॉलीबॉल लंचेन बा nearest volleyball सी मी कनो फाबा क्वेश्चन नते को सेकेंड तरा फाबा क्वेश्चन नते को यादारबा सेकेंड तरा फाबा क्वेश्चन नते सेकेंड तरा दो फॉर एग्जांपल आंसर नि को नोय करिगुंबा सिंग बमी याम ताले होप ป ngam ด ra มาเลยदा เ ा า स े เ क े น तरा फाबा क्वेश्चन नते को सेकेंड तरा दो फॉर एग्जांपल आंसर नि को नोय करिगुंबा सिंग बमी याम ताले  होप ป ngam ด ra มาเลยदा เ ा า स े
야 노이나 만밤 타이로 야래 야래 호ꯠ방 감들어 야래 만바 옵션 함 타이로 노이나 만자 가름라 좀 맘들 말이 칸바 옵션 함 까미는 비뇨 노이나 만 호ꯠ방 감들어 디와 E나 좀 거다 B나 좀 거다 C나 좀 거다 D나 좀 아만 밤 타이로 D 레면 비 D 야래 노이나 아만 밤 타 C अविना C है B लंचन ब D संगीता D A वाइदुर ने A प्रिंस D विद्यासागर A चेतन D जकीर C चेतन दी चेतन सी देविना सी ने यामाली को आइने रही जा लारिसा दी रोशनी हाई का जा रहा हूँ रोशनी हाई ड्रे हाई ना रोनी यंग जिने बेनरिस दी सुषमा हाई जी यारे को सुषमा हाई ट्रिगे दरो जान लारिसा जो हाई ट्रिगे दरो जान हाँ से यंग से यंग से को यारे को ओके खंग्रे यार नंगों तो पिरामिड सी ने sin square x minus cos square x equals to p pire adu sin square x minus cos square p cos square x value formula de khangde akoina khangba formula am di lai kai no cos square x minus sin square x di cos twice x ki formula ne si khangang mani cos twice x ki formula je cos square x minus sin square x adu si di sin na hore do on thong na bi dang nang multiplying both side by minus 1 both side multiply to the minus 1 alone multiply to minus sin square x plus cos square x equals to minus p yare ko adu shi kya dar ba cos square x minus sin square x equals to minus p si wi ani ko adu itar cos square x minus sin square x nang gi formula sinaraga cos twice x hai bane cos twice x equals to minus p now si upang ise yam simple way of poram ne nang now ja per hoto ta ise cos hai ba angang je manung de angle le bi kem darkar ite ko cos twice x hai bani akoina tam gare cos hai ba angang je manung de angle je theta bu le gera twice x bu le gera 1 gazillion le gera 1 lakh le gera 10000 le gera 100000 le gera 1 crore le gera ina habdo angle manung je lening bale jajno cos amsung sin ni manung je lening bale jajno ma je kra de dum pie ba 1 de pick ba amsung 1 ga mana ba dum moine ba ma je yare ko 1 de pick ba na 1 ga mana ba dum moine adu ga dor ba ma je mana pick ke pie ba da minus 1 de di hena pick pa ngam moy saw gi saw ba minus 1 de saw ngam moy pick ke pie ba da minus 1 de hen pick pa ngam moy ha ba gyan tar ba ji ba sin hai je kai no sidagi di nang ta rai je cos x hai ba ngang je cos x hai ba ngang je minus 1 de na 1 buki mak ta lai ha ba karam ba function no minus 1 de na 1 buki mak ta lai rai ja karam function no ka modulus x hai function de modulus x hai function je karam ba ngang no ai na yeb do modulus x hai function de na ka bai dong ne ba ma je modulus x hai function je ma je kya tar kani ha ba ma je plus sai ga tham tar kani ba masa ma kari gumba x tu na masa mangla 0 de chaw bo moyam tar ba adu tar ma mang da plus sai tham kani ya 0 de pick bo moyam tar ba ina yeb do minus sai tham kani ya mana ke gumba 0 de pick bo tar de gyan dare ko si gyan dai ko adu tar di
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯇꯩ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯁꯨꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ cos twice x की वैल्यू जे cos twice x की वैल्यू जे कदरबा माइनस p का माने हाइबने cos twice x की वैल्यू जे माइनस p का माने हाइबने अदो नंगना दिखांगे कदरबा cos twice x की वैल्यू जे cos twice x की वैल्यू जे कनादि पिकने बा 1 दि पिकने 1 दि पिकने हाइगरमने को तू से 2 लेयर मजु कसु काइदे 1 दि पिकनी माइनस 1 दि चावने अदो cos twice x की वैल्यू जे 1 दि पिकनी माइनस 1 दि चावने हाइबे थदि cos twice x की वैल्यू जे न कना कना लौक यारेबा negative 1 देना plus 1 बुकी मरक तलैबा वैल्यू गातने सी 2 minus 2 अदि cos twice x की वैल्यू जे काइदे काइ बुलौ यारने बा negative 1 देना 1 बुकी मरक तलैबा सिगी वैल्यू गाइसिने यारे को ज्ञान दारे कोइ ना जा cos twice x ना लौक तो वैल्यू गाइजे काइदे काइ बुंगने बा minus 1 देना 1 बुंगने cos twice x ना लौक तो वैल्यू गाइजे कइनो हाइगा cos फंक्शन दि minus 1 देना 1 बुंगने अदुदा minus 1 देना 1 बुक तदि negative number यावरी नंगना सिरा minus 1 by 2 हारो negative number यावरी यारे को अदुने अदो आई केनो माइ केबा नंगना कइगुम modulus लौक तारबा modulus तदि negative मोइदो positive on गिरा याबने यारे को सलैबा वैल्यू मैम नंगना modulus लौक तार minus 1 by 2 गले बजा क्या तागरने बा 1 by 2 तागरने हाइदि modulus एक लौक कांदा plus कांदा तागरने यान तारबो सिरा minus 1 by 2 लई बजे नंगना modulus लौक तारदि सोंगी plus 1 by 2 दो इन तासलाने हाई बेट हदि करिनो सिगी 0 दैना minus 1 बुकी मरकता लैरि बसिगी नेगेटिव नंबर ngै जा नंगना modulus एक लौगी तारबा मोइ खनद्रजु यारेबा 0 दैना 1 बुकी मरकता लोइ चतखरने अब आइना हौजि उखिबदो minus 1 by 2 दैना modulus लौक तारदि plus 1 by 2 तागरा तो नेब तो यान तारे गोइना हाइजा अदुना नंगी cos twice x हाइबा अंगांग जा cos twice x हाइबा अंगांग जा कदरबा modulus log tab zuyade kari yun na modulus log tu je question nang is kaino what is the to which one of the following is the best value of p ki value hang bane minus p ki value hang gide aduna next step ta sigi next step ta nang dog tu je kedorba sira minus p yaw bani na nang na p tarang na bi dong ta nang modulus lawra ne som da modulus lawra ne aduna modulus cos twice x is equals to p na la ne minus p ki modulus ti p la ni na ai minus to positive on gira ni na adu p ki value hang bane ado p ki value puthok pai je kari value puthok ba sap mana re ba modulus of cos twice x ki modulus puthok ba sap mana re modulus of cos twice x ti ke dor ba cos twice x ti aina habdo minus 1 daina 1 buki marak ta lege dum ni ado cos ida modulus lawgram ne cos da modulus law gi tar aina habdo negative number ngai du loi positive on gira du ni haidi cos ki value di minus 1 daina 1 bu ham do modulus of cos ha tar di minus 1 daina 1 bu higher roi ba nang 0 daina 1 bu khatang higher ne ba kai noi ka minus mayam du loi positive on gira du ne aduna modulus of cos 2x hai ba ngang je kanam to ram je we dor ba 1 dei pick ba nga mo le me ab to 1 dei pick ba nga mo le me kai noi ka da 0 om su 1 gi marak ta lei ba hi di 1 dei pick pa na tro ado negative number di woinga maroi ko ka you know ka na modulus ne airam ni na ado 1 dei pick pa ngam di wor ne 1 dei chawng moi modulus of cos twice x ka you know ka na cos di 1 dei chawng ngam jo value ne ado itar di modulus of cos twice x ke dor ba modulus of cos twice x se 1 dei pick pa masing ama tare ha je sin jara 1 dei pick pa masing ama tare ha be tradi modulus of cos twice x p ga mana ni na p je ke dor ba modulus of p ha ju yare and ko modulus of p ha ju yare si je 1 dei pick pa belum tara ne ha gyandar ba aduna option number d is sume lemrem biga here lanchen baga dagi kaino prince ka kaino na ha je sume d sume adun nang sira yeng du je hauji ge taklo uram ni to o sidi p hai ba ngang je ka kanada tak tu na kan cos ki value ma tak tu ni cos ki value ga p ga mana du ni o adu itari cos size di 1 dei pick ka dum ni yar ko cos ki value to 1 work pa ju ai ko tu 1 talak pa ju ai 0 talak pa ju ai adu mana hang is de which one of the following is the best value of p ki value ngai da habne ma 1 khatang da bu nga moi kaino p khatang da bu nga moi aduna kadora ba p de 1 de pick pa value ngai de tanga ma du ne ba aduna ne ma sira modulus of p is less than 1 ai si yan dare ko yan dara si bo question am da holan je question je aina aru ru nga ta p da ber khang de question ara yem bre ke 2012 tang bo question
ꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤ ꯍꯣꯠꯂꯧꯀꯣ. One nine two zero 하이버네. 시 홀란다. What is the value of sine 1920? Anh sao rồi anh tin rồi ruột béo người qua mà 1920 sine 1920 biết lúc thôi anh sao vậy cái Ferdinand Yo-Yogi mana matam ama kan power midana adda mangda live tharo magi supporter mayam na mangda live thabiu live yenge ai ju phanam yeng mai live adda maje live thamandana maje live tha na bla ektra adda man haibdo kaido live thau hai jibu kaino live su mafam matam le ni thabagi ai ju matam sangde adda noi live tharo haimna sak sabs de live tha tare na sak sab do ne live thabdo kana khangam yeng ji ko su ko sinja prince hola kra mi ge yeng hola kan ko à
ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯁꯤꯕꯣ ꯃꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯒ ngasi kay naman no exam ngasi Friday ni Saturday Sunday numit hangsin ni ko pikaze nasan khangjo setan thagla Prince ki lan male Prince nang is la le ai mun yang udra Prince ki jala le ko setan gi sume Prince na nang kay nang adum soi de ba Niras ka nang namai thak pasap mane Lemmer me gi ngje Yeah lemmer me am na sieng dre lemmer me gi Prince ka mana re lemmer me na Prince na mamai thak pa dumai lemmer me tha si hiale na bangang ju mamai tha hiale du la le yung Prince na thak noi je loi chin ra ko male Prince na torok pa do sa mana loi tawre yong chetan ga tang ni mana da na tawre je Yeah, Zakir nang kamai khangi no sin 120 की वैल्यू जे √3/2 दाई जे kamai khangi no Zakir sin 120 की वैल्यू जे sin 120 की वैल्यू जे √3 आंसर बुदी सुमे दो kamai na khangi no ba na त sin 120 की वैल्यू जे √3/2 दाई जे नंग kai khangi no kai di tamke ada Abhinas sume Rosni ne kakthak reason ngai na lari sagi yang je lari sa si kamai doi ba nang na re je 120 je bo 180 minus 120 bo 120 jabra ne nang si step sida sin 120 की मथंग दा sin 180 minus 120 है जो सुम्ब्रा ने नंग बो आई ङखो आई सुम्ब सुमाले मान मयाम माना ते हो लैजे sin 120 ओ या लाइसानो होल से तोंगा लैको आई तोंगान तारप सात्रङै जे लुई केनो तो याइ दो एप्रिशिएट तो याइ दो लाइसानो होल जु याइ लाइसानो होल जे साइ नोय मयाम नो होलक पुदि खेनै लाइसानो होलै जे अदगी लारिसागा केनोगा चेतनगा मबाइनी जे तोंगान तोंगान मयाम गा माना जन होलै सुमजु सुmme अदो अतै ngै जिदि प्रिंस ना होत किबा दो सब माना लोइ होलक पंगा तने तै जे लोइ लान मिनाबा अरे को लारिसागा चेतनगा लोइ सुमे सुमना लोइ होलै आइदि लारिसा लालु रन खलु रमने लेमेन बेगी लेमेन बेगी सेम तो लेमेन बी still लेमेन बी लाले साइंस का माइना कोस ओन नो माय डियर लेमेन बी सी स्टेप से sin 90 into 2 plus 120 दगी cos 120 का माइना cos ओन ग्रेनो sin दगी cos का माइ ओन ग्रेनो
MB still lali. Zakir. Na dum Rosni nang group da tharo ga dro is tomana ga tharak dana lui tardi. Sas. Zakir nai gare sidi. Zakir khoram do fole ko. Asma adu Zakir sang di sang nang folis. Asma hopu di ai sang di sang. Ina line ho ya po chen nang sang no to. Adagi Rosni gi ya shi jo. Rosni ya ra. Susma gi ya. Sangita gi Sangita nang minus soklei jalale minus sokloi kari coordinate ong si je sin 10 pi plus 120 10 pi plus 120 10 pi 180 180 Sangita nang is kitang lan mali ko si minus sokloi do ngani Sangita adagi yade Sangita nang na kano confusion am leire sida 120 angle je 120 wen be yade angle je 120 angle sigi next angle da lei do ba plus haira ga sida thamak tu angle nang 120 thamai ji yade plus haira thamak tu angle ji di 0 amasung 90 gi marak ta lei angle thamak dum ni 120 thamak pa yade asida la le Sangita nang yare ko sida thamak tu angle je always matam le bi big nang 0 daina 90 buki marak ta lei angle thamak dum nang 180 di 90 de chawa Rosni jato bu method ma hole yasi ya ring ji ko ahoy noi na sai ho nai me sa ma Rosni hol jai asi jo Neeraj ki thakla Lanchen bai di ka jarage okay adu kaino ga manare Sangita ga Neeraj ga manare aina abdu sile bengal ja 0 am sile nang 10 pi plus 180 120 ai ja sile 120 je thamak pa yade kaino da lei ba angle am thamak dum 0 am 90 gi marak da lei angle am thamak dum ni aduna la le ko si ja Prince ki asma hola di yar Prince yar se ai hola ge phajabajana hola pa satra yawi Chetan gi ju phajai Larisa gi ju phajai ai talo khotaro ge ko sira sin chi isam na kan sin 1920 hai bani adu itadi 1920 jinang ke no yelo 360 ne te yelo 360 yen kan kya cha ja gre ba 5 ne cha ja gre ba 5 na 500 56 are 30 53 are 15 sida 18 120 120 da na adu sidi kya ga saman ba sin 360 360 into pi 360 into 5 plus 120 neba hai be thadi kya dar ba sin ke dar ba sa 5 pi plus 120 ka sama nei ba sidi ai ko ino no holi je ni rest no holi je ni rest no holi je ya ya do
no is this chaumandro 10 into pi plus 10 into pi plus 120 is 1920 tabrane aina nearest ka kano kana sangita kana thamai 10 into pi plus 120 je 19 kano ta habne ba si lalam du ji maleda 10 into pi oh pi je thangpa oh chumi ado se minus thola ka dum nate se nearest ke chume ko nearest ki je nearest ra nang lan bam lai sin pi by 2 plus 30 hai kan da kamaina cos pi by 2 cos 30 ta no si formula je hoi tam gi bro tam gi de ko se tam gi de ko aduga si nearest ki ji yare adu nang asi 30 ta ri ji kamai to gi no tam gi de sumi samane sira pi tham ka dum te 10 pi hai 360 is diga ya no 2 pi ni aduga si 5 si ka purin ta di 10 pi yar ko sangita ga ne la le na minus holak pai ni adu minus holai je ko minus holoi sangita minus holoi ke second quadrant ta adu ni sangita second quadrant di sin je ga no positive ni minus holoi asi kya tar ba sin sin si di dum 120 tar ni aina sai do la le sigi sira lai du angle je ka no 0 amasung 90 gi marak ta lai du ne ha ba do later ju ai karam kanda si je ka no even multiple of pi even multiple ora di later ju ai ba sin 120 ki value di kya ga samara kya kan sira ni ko sigi last ki step sida ni mayam na soinei je 120 bok de yam loi chum na re do 120 ki makha ka mai hot ne ha ba faja ba jana holak pa yaw ri ko aduga ka no zakir gi di 120 ai je ka no tare root 3 by 2 tare har ga phalau thamjulak pu thamjulai ko aduna ta bida yam sambida 120 ai je moitai no honak pu yam phajabida 180 minus 60 ni yare ko sin cd ka sin pi minus 60 ka saba nei yare ko sin pi minus 60 is sin 60 ni sin 60 root 3 by 2 sumaina yare ko prince na ma ya han bai don ta har mo ai kari yaw ri da na te yeng prince nang gi je ko nang gi je ko tu nang se la le sin 90 plus 30 have ni sin 90 plus 30 bo sin 30 ta ne na labor ne nang si bo sin 90 plus 30 equals to na ga sin 30 am na si u guide formula le ge like to was formula je guide na da putor kari formula nang pa le je sin 90 plus 30 equals to sin 30 ai ba je asi ki formula oi 90 plus 30 thamak bu di yare ba du mathang da sin 30 lai je kamai no kai di lak no kai di formula nang pa le je asi formula like that yare ko sila question am tang hot pang Sam bida question am tang holam ji if ya second am pharo da question ni ko second manga tara pha du question ate sin theta plus cos theta ki value ja 1 ta tar di then sin 2 theta ki value ja kya da gaya option number A da 0 B da 1 C da 1 by 2 D da 2 si answer ka ta ni khudak da hai ngam ba na yawe ai punga minute khai manga ye ko 30 bo 30 seconds nga ye sir kana khangam ge down if sin theta plus cos theta equals to 1
sin 2 theta gi value kya kana khang yam thuna ngam ba yaw reng tong ko second 30 second ai ngai ko lai me me ngam gre 1 so me ko lai me mi nai so me lai me mi so ngre ko ta lo yo lai me mi to i trick system de te a khoi de pyramid je sin theta plus cos theta gi value je 1 thai ha bane adu ta sin 2 theta gi value je kya ta ne ha bane sin 2 theta gi value je adu ta theta gi value thi bane se sin yo nang na kai gumba theta gi value nang na 0 hap se lo ne theta gi value 0 hap ta di sin 0 plus cos 0 cos 0 ni ta tu je sin 0 0 sa cos 0 di 1 ne adu ita 0 plus 1 di 1 ta ba adu 1 ta re sum me ya re ko adu ita ni nang sei confirm ta re o akhoi na lo ri ba theta ja theta ju value ja 0 ge dum ni nang khang ya adu ita di mana pu thwa bi sin 2 theta gi value pu thwa ba ni sin 2 into theta di 0 ni nang confirm ta ga ni 2 into 0 ai sin 0 ne sin 0 gi value di 0 adu na answer ji lai me mi nei nai gre ha ya re ke su kwai tra cái nó tao rồi ai hayeng hangchit ni ko ngasi Friday hayeng na Saturday hangchit na Sunday no misida noi te sam tor ni te se question taruk yaw gani chapter number question taruk na tare jawra ni hendo engine du yare taruk or taret chapter number 1 dagi question ani chapter number 2 dagi question ani chapter number 3 dagi question ani question na mark ahum tor gani ado mark ti full mark ti 20 do into hol ji cái nó 18 gumba ta han ba ni noi tra full mark 20 ne 20 je noi kyam phangam ge yango lo kan hona ro ko ni ta ki myam do september 1 2 da ta ki myam do kan hona ro ado exam di ke dor ba tsc lu khala kani go ai de question yam pi ri je du ni question taru khatang pi ri je yar ba chapter ado am chaw group chapter du gi question ani khatang hang du ni chapter number 2 do am chaw du question ani khatang hang du ni chapter number 3 so am chaw du question ani khatang hang du ni question di khatang lu khala kani lu ba je yam lu do din na te da ado kitang kana pa na ro ado okay wish you all the best let's go sara idi lale na idi lale aina khale se bi ne eh ai mana one khalak bujida kano option number 1 have the han option is ni and hire ni go oh lai me mi thamo yam senge mana hai jai dore ma di bi khan mane na noi si ni ko satram yam de am sorry je option do hai dum ni noi di answer do ina hai re 1 na option do hai dum ni option do a ra b ra c ra do mana 1 hai ko dai di option number e ni na khalu re okay never mind see you in the